إرنا ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق من حلى طائف تحبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مسهد جتلا يعز على أهلي PKK Darul Imarah mantap. PKK Darul Imarah mantap. يعز على أهلي الحجاب اجتلاؤه أيا نازها عني ومسكنه الحاشا أجيب من ملك اللان نواهي نداؤه أجيب من تولاه حوافيك وامضي فيه أجيب من تولاه حوافيك وامضي فيه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه فؤادي ما يحوى الحوى ويشاؤه بنى الحب في وسطي الفؤاد منازلا فلله بان Masjid Akbar Masjid Al-Faidin atau Kecamatan Darul Imarah, insyaallah sangat sukses dan ya terpenuhi semuanya ya, tidak ada yang kurang, dan insyaallah ke depan akan disempurnakan lagi, dan ini sudah sangat sempurna, terutama waktu salat
ya, kalaupun tidak ditutup tapi tidak ada yang melanggar aturan, artinya semua salat, setelah salat baru menikmati Maulid kembali. Terima kasih kepada panitia dan seluruh masyarakat dan muslimah. Insyaallah akan bertemu di lain kesempatan. Syukran. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل الموت. Kami pada hari ini sebagai Musbika Darul Imarah didukung oleh seluruh masyarakat Darul Imarah melaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu dengan maksud dan tujuan adalah untuk mempererat silaturahmi antara masyarakat Darul Imarah dengan masyarakat luar Darul Imarah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman, tertib dan sukses. Kemudian dengan perayaan Maulid kita mengharapkan supaya dapat mengingat kembali perjuangan Rasulullah SAW untuk menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan kehidupan. Apalagi ini masalah akhlakul karimah. Jadi kita memberikan Maulid ini menandakan bahwa kita lah cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan berkat kenduri kita pada hari ini dan sumbangan masyarakat seluruhnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat, Bapak Kecil, tokoh-tokoh masyarakat, donatur lainnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW di yaumil akhir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز